Yes, ibihe byiza kuri mwe mwese mukomeje kugenda mubana natwe, kuri mwe muri hirya hagiye hatandukanye, kuri mwe mudukurikira muri mu Burayi, kuri mwe mudukurikira muri Aziya, kuri mwe mudukurikira muri Amerika, kuri mwe mudukurikira muri Afrika duherereyemo muri rusange. Mbahaye ikaze kuri iyi tariki ya 19 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2026 nk'uko bisanzwe ni bya Mungu mugiye kubana nawe muri aya makuru yo muri aka kanya, twerekeza ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tugaruka muri Kivu y'Amajyepfo muri teritwari ya Uvira, aho kugeza kuri uyu munota muri Uvira hamaze kuba hapfamo abantu abo African News Time imaze kuba yamenya n'abagera kuri 3, abandi bagera kuri 7 bakaba baboshwe nabo mu mutwe wa Zarendo, abandi bagera kuri 11 bakaba burijwe amato, bashimuswe, bajyanywe ahatazwi. Ngebyo rero tugiye kuba tugaruka kuri situation ya Uvira. Kugeza ubu ngubu ni situation ya Uvira isa naho yahumuyemo intambara ibiri gukorwa ku ruhande rw'ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo, bitari kubuze kuba byatanga amahoro n'umutekano. Hariya tugiye kuba twabona intambara isubira muri Uvira dukurikije uburyo M23 yubahirije aya masezerano yasabwe na Amerika, cyangwa se ibyo yasabwe na Amerika ko igomba kuba yava mu mujyi wa Uvira kugira ngo ibiganiro bikorwe mu mahoro n'umutekano. Byose ariko turaza kubigarukaho 5 kuri 5. Ese ifatwa rya Uvira niryo ryatuma ibiganiro bitabaha, cyangwa se ukuguma kwa M23 muri Uvira nibyo byatuma amahoro n'umutekano cyangwa se ibiganiro bitabasha kuba byaba kubera ko M23 yicaye muri Uvira? Ibyo byose rero turaza kubigarukaho mu makuru yacu ya kabiri aza gukurikira yanga, ntimucikanwe nayo makuru twabatohoreje ku bijyanye n'ibiri gukorerwa muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo, cyangwa se agakino kari muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Nababwira ko amaraso y'abaturage ba Repubulika na Demokarasi ya Kongo ari gishoro ku banyamahanga. Ugupfa kw'abaturage muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo ntacyo bibwiye amahanga. Uyu ni uwo bita Operation Axe ya Uvira City muri teritwari nyine ya Uvira, aho bita mu misozi miremire cyangwa se muri Highland and Middle Plateau. Uyu nta wundi ni Yusufu Salumu Celeste. Uyu nguyu ni Uzalendo ukomeye cyane, ari kumwe n'uyu nari nagarutseho uyu wo bita Unity Force Commander Omari. Uyu nawe ni uwita generali. Abangaba baherutse kuba bakubitirwa hariya muri Point Zero hariya imurenge, ariko kuri ubu akaba aribo baje kuba bateza akavuyo hariya muri Uvira, niho barangije kuba bagera. Amakuru rero arambuye ku bijyanye na Uvira tumaze kuba twabategurira ni mukanya nyuma y'aka kananga. Nguko rero kadutangire kuri aya makuru yacu dusa naho twinjiramo neza kugira ngo mubashe kuba mwasobanukirwa ibikorerwa muri Uvira, bishobora kuba byatuma M23 igiye kuba yasubira muri Uvira guhangana n'imitwe yitwara gisirikare hariya. Byose rero birakomoka kuri iyi inkomoko cyangwa se ibaruwa yandikiwe umunyamabanga wa UN, nta wundi ni Anthony Guterres, yanditswe na M23 ishyirwaho umukono n'umunyamabanga cyangwa se umuhuzabikorwa wa AFC M23 Colonel Nanga. Iyi baruwa yagaragazaga ibibazo biri muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo mu ncamake, kandi inagaragaza uburyo M23 igiye kuba yava mu mujyi wa Uvira mu rwego rwo kuba ari ukubahiriza amahoro n'umutekano ndetse n'ibyasabwe n'abahuza kugira ngo ibiganiro bikomeze hagati ya guverinoma ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo ndetse na M23. Ariko M23 isaba ko uyu mujyi wahabwa ingabo zitafite aho zibogamiye zigacunga umutekano w'abaturage, ndetse nanone kandi inashyiramo ingingo yo kuvuga ngo twiyamye
cyangwa se dusabye ko imitwe yose yitwara gisirikare n'ingabo zifasha Repubulika na Demokarasi ya Kongo zitagomba kuba zagaragara muri uriya mujyi. Izo ngizo yagaragaje Wazalendo, FDLR ndetse n'ingabo z'u Burundi ko zitagomba kuba zagaragara mu bikorwa byo muri uriya mujyi, ndetse by'umwihariko bakavuga bati ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo na leta ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo bagomba kumenya ko aka gace ari zone neutre, kuba kahariwe ingabo zitagira aho zibogamiye, nta muntu ugomba kuba yatangamo amabwiriza. Ariko kuri ubu ngubu Wazalendo zagezemo ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo, none hanga dufite amakuru ko zirimo zerekeza muri uriya mujyi. Hari zaturutse Baraka, hari n'izaturutse Ovira nako Karemi, ziza hariya ku kigwa cya Ugwari, bakaba barimo banyorosha cyangwa se bafata urugendo baza mu mujyi wa Ovira. Guverineri wa Kivu y'Amajyepfo ku ruhande rwa leta ya Kongo, uyu nta wundi ni Jean-Jacques Pelus, akaba yamaze kuba yatanga amabwiriza ku baturage ba Ovira, kandi ibi nabyo bitemerewe muri ariya mabwiriza cyangwa se nibyo M23 yasabye wabahuza, ndetse mu baruwa yandikiye umunyamabanga mukuru wa UN Antonio Guterres, nabyo bikaba byari birimo ko aba baturage batagomba kuba babona amabwiriza afa kuri M23 cyangwa se kuri guverinoma ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo, bagomba kuba bahabwa amabwiriza n'ingabo zitafite aho zibogamiye zibacungira umutekano, akaba ari nazo zibakemurira ibibazo ibinaniranye, bakabyobohereza kuri headquarters z'umuryango w'abibumbye, none zikareba icyo zamarira aba abaturage. Ibyo byose rero guverinoma ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo yabirenzeho. Guverineri wa Kivu y'Amajyepfo ku ruhande rwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo akaba yatangiye kuba yatanga amabwiriza mu baturage baturiye umujyi wa Ovira. Ni nako kandi ku ruhande rw'ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo tubabwiye ko zitabashe kuba zakubahiriza ibyasabwe cyangwa se ibyemeranijweho ku mpande zombi, zikaba ziri kunyorosha ziza muri hariya muri Ovira. Ni nako kandi ku ruhande rw'imitwe ibuzanyije kuba yaza hariya muri Ovira, iyo ni FDLR, Wazalendo, bakaba bo barangije kuba bagera muri Ovira. Ni Ovira yasahuwe ku buryo buremereye cyane, isahurwa na Wazalendo. Ni Ovira kugeza ubu ngubu twababwiye ko amakuru agera kuri Free News Time hamaze kuba hagwa abantu batatu, abagera kuri 7 bose bamaze kuba bagirwa imbohe, baraboshwe bya bindi baboha akandoyi. Abagera kuri 11 bashimuswe burizwa amato, kugeza ubu ngubu ntawe uzi iyo bari. Ibi ngibi bigiye kuba byakongera gusunikira M23 gusubira inyuma hariya ikajya mu mirwano yo kurengera abaturage, noneho no guhagarika ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byo ku ruhande rw'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muze kuba hafi mu makuru yacu aza gukurikira ngaya, turaza kuba twarangije kuba twaneka neza cyangwa se amakuru y'ubutasi tujya tubagezaho uburyo. Hari navigation yacu itubwiye hari uburyo ingabo z'u Burundi zarangije kuba zatangira kuba zipenyeza ziza muri uyu mujyi wa Ovira nawo. Nguko rero ni nako kandi ku ruhande rumwe abaturage batangiye kuba bacika, nubwo bitaboroheye, bari kuza ku ruhande rugenzurwa na M23 mu byerekezo bigiye bitandukanye, ariko abenshi bari gukomeza uriya muhanda uzamuka za Ruvunge za Gatogota baza muri Kamanyura kugira ngo bakize ubuzima bwabo. Dukomeza n'aya makuru yacu. Igikorwa cyo gukura ingabo z'umutwe wa M23 mu mujyi wa Ovira hakurikijwe hakorwa amasezerano cyangwa se amabwiriza n'amahame agenga ubusabe bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika abusaba M23 kubiva mu mujyi wa Ovira, aho yavuye muri uyu mujyi bigeze ku tariki 18 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026. Hanyuma imitwe yitwara gisirikare ya Wazalendo yiroha muri uyu mujyi wa Ovira, itangira kusahura ndetse no gufata abantu kubakubita ndetse no bashimota, nyuma yuko M23 isabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva muri uyu mujyi wa Ovira ikabyubahiriza.
icyiciro cyo kubahiriza ibisabwe na Amerika kuva mu mujyi wa Uvira cyasabwe kinatangazwa hakurikijwe ni gushyirwa mu bikorwa na M23 hakurikijwe n'igice cy'amasezerano yashizweho n'impande zombi mu kuva mu mujyi wa Uvira. M23 yerekanye ibibazo kugira ngo ibanze kuba yava muri Uvira, yerekanye ibibazo by'abanyekongo baterwa n'imitwe yitwara gisirikare irimo Wazalendo, FDLR ndetse n'ingabo z'u Burundi bashigikiwe n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. M23 isaba Amerika ko ibirindiro ivuyemo ko bigomba kuba zone netire ndetse umutekano w'abaturage ba Uvira ugacungwa n'ingabo zitagira aho zibogamiye. M23 kandi yagaragaje ko kuri ibyo byose nta ndi mabwiriza agomba kuba yava kuri M23 cyangwa se ku ruhande rw'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se kuri guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngahabwe abaturage muri kare ya gace. Hari ibibazo by'umutekano byagize ingaruka ku baturage bo muri aka gace, niko M23 yakomeje igaragariza imiryango y'abibumbye ndetse n'amahanga ivuga iti ndetse byanahungabanije imibereho myiza n'ubukungu muri aka gace bitewe na politike mbi ya Felix Antoine Tshisekedi uyobora igihugu asa naho ashingiye ku ubwoko bumwe gusa. Uvira yabaye Uvira ku ruhande rwa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari ibi tanoganijwe cyangwa se ibyatangijwe mu buryo butari bwo butemeranijweho ni izi mpande zombi cyangwa se iby'umuhuza yari yifuje. Hari ibyatangajwe na guverineri wa Kivu y'Amajyepfo Professeur Jean-Jacques Pelusi watanze ubutumwa bwo kuba maso abuha abaturage. Ahumuriza abaturage yashimangiye ko abaturage bagomba gukomeza kwirinda bakarinda ubwoba cyangwa se ibihuha. Ariko muri ibyo byose ikibazo gikomeye nuko yavuze ibi mu gihe abaturage muri Uvira hari abamaze kuba bagera kuri 3 bamaze kuba bapfa, amazu yasahuwe andi arasenywa, abantu kugeza na nubu hari abakiboshwe akandoyi. Ibiri gukorwa muri Uvira ntabwo M23 iri buze kuba yabyihanganira ubirebye. Guverineri wa Kivu y'Amajyepfo Professeur Jean-Jacques Pelusi yakomeje agira ati abaturage bagomba gukomeza kuba maso no kwita ku nshingano zabo. Kwitonda ni ngombwa muri iki gihe cy'inziba acyuho kugira ngo hirindwe urujijo cyangwa igikorwa icyo ari cyo cyose gishobora guhungabanya umutekano wa rubanda. Amakuru agera kuri Afrinews Time nuko mu gihe yavugaga ibi Wazalendo bari bamaze gufunga amayira yose yinjira muri uyu mujyi. Amakuru agera kuri Afrinews Time nuko hari bamwe mu baturage bahise bahunga berekeza mu bice bigenzurwa na M23 bashaka ko bakiza amagara yabo, mu gihe Wazalendo dufite amakuru ko bageze muri uyu mujyi bashaka ngo icyitwa umututsi aho yaba yihishe hose, haba mu mazu cyangwa se mu bihuru. Nanone kugeza ubu amakuru agera kuri Afrinews Time aravuga ko ubuyobozi bwo ku ruhande rwa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buri gukoresha cyane imvugo nyandiko kugira ngo bayobye imiryango mpuzamahanga ibiri gukorwa mu mujyi wa Uvira. Aho Jean-Jacques yakomeje agira ati uretse impungenge z'umutekano, abayobozi b'intara bashyize imbaraga mu guhuza abaturage no kubana mu mahoro hagati y'abaturage batandukanye batuye muri Kivu y'Amajyepfo nk'uko guverineri yakomeje abivuga. Ariko mu gihe tumaze kuba twababwira ko Wazalendo bo bari mu musako basahura ndetse ngo banareba niba hari abatutsi bihishe mu mazu ndetse no mu bihuru. Uyu umugabo yashimangiye agira ati ni ngombwa kwibuka ko imiryango yose yo muri Kivu y'Amajyepfo ari abahungu n'abakobwa aba Kongo
hari atabanyamurenge, abavira cyangwa se bavira, ati Bafuleru, Bahavu n'indi miryango yose igomba gukomeza kubana mu mahoro n'ubwumvikane bafatikanije gushaka ikibazo cy'umutekano muke muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi rero bitandukanye ni ibiri gukorwa hariya muri Uvira, nk'uko mbabwiye ko ari umurongo bashizeho ku ruhande rwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Buri bayobozi bari bugende bagira ibyo batangaza basa naho bayobya amahanga abakurikirana ku mbuga nkoranyambaga zabo cyangwa se kuri za X yahoze ari Twitter no ku bindi binyamakuru, mu gihe akazi kuri Wazalendo gakomeje kuba bakwibasira abanyekongo, by'umwihariko abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi, ndetse ngo n'abari basa naho muri iyi minsi bari gukorana na M23 hariya muri Uvira, ari nabo twababwiye bafashwe bashimuswe. Kugeza ubu ngubu tutaramenya ngo baherereye hehe. Guverineri kandi yasabye abayobozi n'abaturage, urubyiruko n'abafatanyabikorwa ba sosiyete sivili kugira uruhare rwabo mu gukangurira abaturage guteza imbere ituze, kwifata no kubana mu mahoro ya buri wese, ko hagomba kurangwa na disipurine mu rwego rwo kubumbatira amahoro muri uriya mujyi. Ibihuha ngo nubwo byazo ko byaba bigamije kose birimo ivanguramoko, ngo bishobora gutuma umuryango urushaho gucika intege ugasenyuka. Avuga ibi isahurwa ryari ririmo rikorwa hari n'abaturage bafashwe bakurizwa amato bajyanywe bugwate na Wazalendo. Mu duce twinshi twa Uvira abaturage barimo kugenda bakurikiranira hafi uko ibintu bigenda bihinduka buri munota, ariko ubwoba ni bwinshi cyane kubera urubyiruko rwiraye mu mazu y'abaturage rurimo gusahura. Amakuru agera kuri Afrinews Time aravuga ko uru rubyiruko ari bamwe mu ba FDLR ndetse n'abagore ba FDLR na FARDC aribo biganje muri uru rubyiruko muri kugenda mubona ku mbuga nkoranyambaga mu muhanda. Ayo mahano rero arimo arakorwa abadamu ndetse n'izi nsoresore n'urubyiruko rwa Wazalendo. Bakomeje kuba amakuru agera kuri Afrinews Time aravuga ko uru rubyiruko n'aba bagore no mu gihe cya M23 yariyoboye uyu mujyi bari barigize nyoni nyinshi, barihishe, bariyorobetse, barigize nk'abandi baturage, ariko kuri ubu ngubu bakaba bigaragaje icyo ari cyo. Ikindi ubuyobozi bwa leta ya Kinshasa bwamaze kugiraho ikosa rikomeye cyane, nuko burimo gutanga amategeko n'amabwiriza, ikintu batemerewe na gato ukurikije ibyasabwe na M23 kugira ngo ive muri Uvira, ndetse bikanemerwa n'umuhuza ko buriya abutaka bugomba kuba zone netre, usibye ingabo zitagira aho zibogamiye gusa zigomba kububaho. Ariko kuri ubu usibye Wazalendo bamaze kuba bagera muri uyu mujyi, hari n'izindi ngabo za FARDC igisirikare cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo zigeze hafi na Uvira, zimwe twababwiye zaturutse muri za Baraka, izindi za Karemi zikaba izaturutse Karemi zikaba zaraye hariya kuri Bogwari, bakaba bagiye ko banyorosha baza muri uyu mujyi wa Uvira. Ibyo byose biri mu bibuza gutuma M23 yongera gusubira inyuma guhangana nabo, kugira ngo babashe kuba barengera abaturage nk'uko amasezerano abivuga, cyangwa se ibyo bari bagaragaje bigomba kuba byakubahirizwa mu letere yabo, cyangwa se mu tangazo yandikiye imiryango mpuzamahanga. Leta ya Kongo yarenze ku mabwiriza, aho yatanze itegeko ibwira abaturage iti turashishikariza abaturage gukomeza ibikorwa byabo batuje, mu gihe bakomeza kwita ku mabwiriza ya leta muri iki gihe cyaranzwe no kwimuka kwa M23 ikava muri Uvira. Ako kantu konyine bashizemo mukumve, turashishikariza abaturage gukomeza ibikorwa byabo batuje mu gihe bakomeza kwita ku mabwiriza ya leta. Mu gihe bakomeza kwita ku mabwiriza ya leta, mu gihe bakomeza kwita ku mabwiriza ya leta, mbisubiyemo gatatu, leta nta ruhare cyangwa se nta buryo bwari bwo bwose ukurikije ibyasabwe na M23 bikemezwa
n'umuhuza, ntabwo leta yemere gutanga amabwiriza muri bariya baturage. None leta yabirenzeho. N'iki kigiye kuba cyakurikiraho ni imirwano, kubera ko leta yigaragaje uko iri, nuko nguko nta kundi yihishe. Ibyo kuba yakubahiriza ibyasabwe ntabwo ibirimo. Icyo ishaka ni imirwano. Igiye kubona igisubizo kiva kuri M23 ko ari imirwano. M23 bidatinze mu masaha cyangwa se bitarengejeho iminsi mikeya, murumva yamanutse mu mujyi wa Uvira irimo ihangana n'iki na Guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abafatanyabikorwa bayo b'iyi mitwe yitwara gisirikare mu Wazalendo FDLR ndetse n'abarundi. Nababwiye ko hari amakuru turi buze kumva akurikira aya ngaya rwose cyane, mbararikira uburyo abarundi batangiye kuba bakwipenyeza n'ikigamijwe kugira ngo iyi Uvira ibashe kuba yasubira mu maboko ya leta ya Kongo. Katujye kuri uyu mugabo Abim Minaku, Vice Perezida w'ishyaka rya abaturage riharanira kwiyubaka no kubana mu mahoro PPRD, ishyaka ry'uwahoze ari perezida wa Kongo Joseph Kabila, yatawe muri yombi i Kinshasa mu ijoro ryo kuwa gatandatu n'inzego z'umutekano, nk'uko amakuru menshi akomeza kugenda abivuga. Nk'uko aya makuru abivuga, igikorwa cyabaye ahagera saa 7 z'ijoro mu rugo rwa Bwana Minaku mu murwa mukuru wa Kongo i Kinshasa. Abashinzwe umutekano bivugwa ko bamutaye muri yombi nta ruhushya rwashyizwe ahagaragara, kandi nta tangazo ryemewe ku mpamvu zo gutabwa muri yombi. Iri fatwa ribaye nyuma y'iminsi mike Emmanuel Ramazani Shadari, umunyamabanga uhoraho wa PPRD, akaba n'uwahoze ari umukandida wiyamamarije kuba perezida, yagaragaje ko ibirego bya batavuga rumwe n'ubutegetsi babona ko ari ubukangurambaga bwa leta bugamije kurwanya uwahoze ari umukandida wiyamamarije kuba perezida w'iki gihugu, ndetse no kurwanya iri shyaka ry'uwahoze ari perezida w'iki gihugu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri PPRD ifatwa rya Abim Minaku rivugwa ko ari irya politike ridashingiye ku bindi byaha, bityo uko kutubahiriza uburenganzira bwa muntu bikaba bimaze kuba umuco muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Barafata, baratera ubwoba, kandi baguma bacecetse. Ku birego tugenda dutanga ni ubwoba nk'uburyo bw'imiyoborere buri gukoreshwa ku ruhande rwa Felix Antoine Kilombo Tshisekedi. Ibi ni ibyatangajwe na Joseph Bilali. Sosiyete sivili nyinshi n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu nabyo byagarutse kuri rifatwa ry'uyu vice perezida wari rashyaka, byagaragaje impungenge ku buryo bita ko ari ukwiyongera kwifatwa rya abanyepolitike muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu mujyi wa Kinshasa bari kugenda bafatwa nijoro. Bati kuki batari gufatwa ku manywa? Wa mugani tunabone n'izo mpapuro zibata muri yombi ibyo bakagombye kuba bashinjwa. Ku muntu uharanira uburenganzira bwa muntu utuye i Kinshasa, ibi bikorwa ni ihungabana rikomeye rya demokarasi kuri perezida Felix Antoine Kilombo Tshisekedi. Yari yasazaranije ko amategeko azashyirwa mu bikorwa nk'inkingi y'ibikorwa bye mu miyoborere myiza akigera ku butegetsi. Ariko kuva Felix Antoine Kilombo Tshisekedi yongera gutorwa, abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe bagiye bibasirwa cyane, bashinje guverinoma gukoresha inzego z'umutekano n'ubutabera kugira ngo bacecekeshe abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Guverinoma ntabwo iragira icyo ivuga ku ifatwa rya Abim Minaku ku mugaragaro.
uku guceceka k'ubutegetsi bukuru bw'Kinshasa kuvugwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi nk'ingamba zo gutera ubwoba mu rwego rwa politike rumaze kurangwamo umwuka mubi ahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ihanganye n'ikibazo gikomeye cyane cy'umutekano mu burasirazuba bw'iki gihugu, n'ikibazo gikomeye cy'imibereho myiza n'ubukungu. Bamwe mu banyepolitike bemeza ko iri fatwa ry'abantu ririmo kuyobya ibitekerezo byabo ku bintu by'ingenzi ku gihugu bakagombye kuba bakurikirana, nabo bagira uruhare cyangwa se ijwi mu gukurikirana ibi iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri iyi ntambara bahanganyemo na M23. Ariko iryo fatwa ry'abo bantu rikaba rigamije kuba bagira kubacecekesha kugira ngo batagira icyo bavuga kuri uruhande ruri kugenda rugaragaramo umutekano mukeya. Ikindi kandi tuza kugarukaho nuko gukoresha inyandiko mvugo ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagize bimwe bandika bavuga ko M23 ngo irimo iratwara abaturage ibajyana mu mujyi wa Kamanyora igamije kubakura mu mujyi wa Uvira ngo kugira ngo umujyi wa Uvira usigare urimo ubusa. Aho amakuru menshi abivuga ava ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, imiryango yose y'abanyamurenge batuye muri Uvira ubu barimo kujyanwa mu mamodoka bajya muri Kamanyora kugira ngo bagiye ngo kuba bahungishirizwayo, ngo aho bavuze ngo icyitonderwa ngo bakaba bamenyesha ngo imiryango mpuzamahanga n'iyi gihugu cyangwa se imiryango itegamiye kuri leta iri mu gihugu ndetse n'abaturage b'abasivili ba Uvira ngo gukomeza kuba maso ngo kuko ngo itsinda ry'abarwanyi ba M23 bo mu bwoko bw'abatutsi ngo nta mpuhwe bafitiye abanyekongo ngo bagamije kwica abantu cyangwa se baraba basigaye mu mujyi wa Uvira. Ibi rero bikaba byatangajwe ku ruhande rw'abavugira guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se abagenda bagaragaza ibibazo ku ruhande rwa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo rero bakabikora ku ruhande rwa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biyibagije ko mu ibaruwa yari yandikiye mukuru w'umuryango w'abibumbye cyangwa se umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres yandikiwe na M23 M23 yari yasabye ko igomba gushyira umujyi wa Uvira ikawuvamo ikawushyira umuryango mpuzamahanga cyangwa se UN kugira ngo ibashe kuba yakurikirana ibikorwa n'umutekano w'abaturage. Ati iyo baruwa yavuga ati twiyemeje gushira ku mugaragaro uyu munsi Uvira mu nshingano zose z'umuryango mpuzamahanga. Iyi baruwa ivuga ko M23 yatumiye ku mugaragaro MONUSCO. Kuyitumira ku mugaragaro nuko yayohereje kopi y'iyi baruwa. Yatumiye MONUSCO kurinda abaturage muri Uvira hakurikijwe inshingano zayo. Inshingano za MONUSCO kuko ari harimo no kurinda abaturage. Uyu mutwe uremeza ko wifuza gukuraho urujijo urwo ari rwo rwose ku bupfura bw'uyu mutwe kugira ngo ibiganiro bikomeze. Ubwitange bwawo bw'uyu mutwe mu guharanira no guhagarika imirwano, guharanira ko amahoro yaboneka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo dushingiye ku guhagarika imirwano, n'ubwitange bwacu mu gukemura ikibazo cya politiki mu buryo buri politike hashingiwe ku biganiro nibyo dushize imbere. Muri iri tangazo kandi M23 yavuze ko isabye imiryango mpuzamahanga n'abandi bose bireba ko Uvira itagomba kuba yajyamo ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yabanje ivuga ngo nta ruhare cyangwa se
nta ruhare cyangwa se uburyo ubwo ari bwo bwose imitwe yitwara gisirikare ifatikanije n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zifite ijambo mu biganiro bya M23 na guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nicyo gitumye abo bantu haba FDLR, Wazalendo n'ingabo z'u Burundi batemerewe kujya mu mujyi wa Uvira. Nta burenganzira ingabo za FARDC igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gifite cyo gutanga uburenganzira bwo kuba yajya kugarura amahoro cyangwa se kuba mu kubungabunga umutekano w'abaturage hariya muri Uvira. Nta n'amategeko bemereye kuba batangamo nkuko M23 yaharekuye, nayo nta mategeko yemereye kuba yatanga ku baturage bo muri uriya mujyi. Ni nako guverinoma ya Kongo itagomba kuba yatangamo amabwiriza ati twese aka gace tugahariye ingabo z'umuryango w'abibumbye. Ibyo guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ingabo zabo za FARDC bamaze kuba barenga ku masezerano, bagira gute bahita biroha muri uyu mujyi. Kuri ubu ngubu akaba ari umujyi urimo ibyago biremereye cyane. Ngayo nguko rero amakuru twari twabashe kuba twabategurira muri aka kanya nuko ahagaze. Ariko ibya Uvira ntago bimeze neza. Ibya Uvira kuva uyu munsi tugiye kuba twakwitega ko ari Uvira igiye guhura n'ibindi bibazo bitejwe no ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bananiwe kuba bakubahiriza ibyasabwe n'umuhuza cyangwa se ibyari byumvikanyweho hagati y'umuhuza n'impande zombi zihanganye kugira ngo M23 ive muri uyu mujyi yubahirize ibigomba kuba byakurikirwaho. Nta bindi n'ibiganiro binyuze muri politike mu buryo bwo gushaka amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri rusange. Reka mbashimire kandi mbabwira ngo amakuru yandi ari inyuma muraza kumva ibya Amerika. Nubwo yavuze ngo irashaka amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ikaba yaravuze Uvira, wagira ngo Uvira hari ikindi kintu ibitse kurusha indi mijyi. Muraza kumva ibibyihisha inyuma. Ugucengera kw'ingabo z'u Burundi zishaka kwisubiza Plaine de Ruzizi muraza kubyumva. Ukushaka gutegura ibitero ku ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugarura point zero no kumanukira muri icyo kibaya gukuramo Uvira no gufatikanya n'ingabo z'u Burundi gukuramo Plaine de Ruzizi bazamuka Kamanyura, byose muraza kubyumva mu makuru ari buze gukurikira yangaya. Reka mbashimire rero mbabwira ngo Imana ikomeze kubaho umugisha. Turaza gusubira mu kanya.